Oro kaini saiti nu chaya tongi mando. Music sananai tai khananai khorongnai. But responsibility sa nana nangba. Music sanamnai no bole. Ang kisa ke katal khana ro khangke si khananai borok bo loyong nani. Bo bujinani. Ang kaisa manimang khanari tongke bini bo khanamung khunjo thangi nangai ya. Tabo Tripura wa music sin onek backward. Compare kaine ka galka state by. Chine only 7 sisters nai. Responsibilities ha bani ba. Musicians ni jara music sanamnai. Engke ang same all responsibility sungnai tong. Abo chung success mannai maya abo kono guarantee gari but at least try to mak haine bole ang kok koi tak sana thang ke chung rang ne bagali music khai tangi to be honest chung tangai chini mung ne bagai ni chung change ne bagai chini first song je tong mani moi tu mana wang ke abo to ang pulawo koktun no khaina hini one chuk jagya karon ang saji mai ko koktun okay abani form khale personal ke ang khai mani ke ko kyok no kong khaikya ke kyok no saka khadi ang kaisa gan compose khaikya song compose khaikya ba kaisa resap nang compose khaikya boma haike genre de genre bhaike phaikya bobo main root genre te bobo sub genre ngamo sana thanganga tabo blues to kaisa african rock ni kaisa folk traditional je born song man ke blues ni tam hine kaisa root genre hai jemon blues ni no funk bo phaikya blues ni no rock and roll phaikya teruk ke rock phaikya heavy metal phaikya ado nang lai jar ni jazz warani no phaikya jotono black rock ni music lai among ke khulumbai kya nong no hain helam sofiro ani kothok podcast ni ketal episode so au tini seng naina thang tongo 62nd episodes ngi tini sin episodes ne je naroi modom rok kha borok kha none other than the very talented KOKTUN Band. KOKTUN Band borok kha kaisa musical band. Borok basically jazz, blues, countries, contemporary aba hai music ni borok resabung sanamai resabu. Ngake tini seng sini o episodes ni main kok lambo bong ni band ni tini seng tini shalai nai. Gang nong nok koi nai narok paithak zora sini episodes by kerengi tongdi gen narok surely episode nai mani yakulo narok sini KOKTUN Band narok kamke sini mannai plus music feel ni kabangma kok rock sung tini khanai mannai gang te lead away let's start our podcast pula na lam sabo sini brother song na KOKTUN Band ni member song na ke pula thana hamaya paro narok ani invitation na accept khaima bagai ketor bhai tong bai sabai gari kyop nong chengdi kok tabuk je choi tongmani kaham no hamya bai kaham bai mix no narok le bahai chengbu amte no kolom ka sarong no ya kaine kang tam no koi nei narok khorsa khe nong ni sinimu sini nai tong ne rong na isa kama ka sai khana di plus nong band ni overall jara members phai ma jage bong bagai kesa kyop nong sekan chengdi ando ani personal intro nang risiwana sekang ang to ani mugi yok deborma ang Agartala wono torka lokha Agartala wono Saint Paul School porikha 12 jora porikha abuni ulo Holy Cross College admission nakha English honors piaba ang belakon ani music ni timing rock by milri mayangai ang college drop out ngi only music khai tongkha abuni ulo kabangma sal poriyawi no tongkha ngenong ni borong ni kabangma pressure ro phaimang pore ang theology kisa khaikya world religion no tu yang course khaikya abuni ulo ani bass guitar no tu bang great course khaikya abuni ulo tisa music therapy no bang serengka puneo thangai serengka ngetabu iko music kaino dongote music phurangai dongo omo hairok kulunga joto ani mungkhe Amir Jamatia ngkangkhe kami ngkangkhe Dewan Bazar Bishramganj ni ke ani high school ngkangkhe St. Xavier's Higher Secondary School khakyang abuni yagulo higher secondary ngkangkhe Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Chaka Gumati
बंधु वार्ता आ जागाओ के अब निया गुलो आं कॉलेज के सेंट एडवांस कॉलेज एटेंड खाया बट शिलोंग के आ जागा 2 years ni माने on the process of खाई दंब्रो आनी फादर नि डेटिंग थाका के आं ड्रप आउट मा खाया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे अंकां के आ बिसिंगो न को म्यूजिक रॉक बो खाया तेवो अंकां के बट फाइनेंशियली अनस्टेबल बा आं आनी पेरेंट्स बाय डिसीजन नाका आमा बाय डिसीजन नाका जे तेबो परिफिनाय आं नै के गुवाहाटी ओ फायै को रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओ को मैथ्स ऑनर्स नाका के करेंटली तो ग्रेजुएट खाया आं आजागा 2021 ग्रेजुएट मोन कां के आं आमनि यागलो ट्यूशन रॉक फरना चेका मैथ्स नि स्पेशली मैथ्स फोरोंगो आं कां के को जस्ट 2 years ago 2023 wa ang because St. Xavier's Higher Secondary School as a teacher ang join kaya currently to ko teaching professional bo te ko komponer lagi music bo dalina hambai ani mong koshik murashing and ani kamyong kha tuyuan dal bai bali kisha borok khana khana tuyuan dal ani ka aruna ngasai kha इनके परिमाणी तो क्लास 10 जोरा आरो कामिनी स्कूल न परीक्षा इनके अब निया बोलो क्लास 11 तो आंग और आगुलियो फेका आगुलियो प्राइच नो सॉरी नॉट प्राइच और प्रगति कृष्णनगर कैसे स्कूल तो इंग्लिश मीडियम में स्कूल ऑफ क्लास 11 to 12 आरो कंप्लीट फेका अब निया बोलो बीबीएमसी और आंगानी बीकॉम नि कोर्स खाई कंप्लीट फेका 2020 बैच 22 इनके तब को करंटली म्यूजिक नो खाई तो गया ना वांसुक तो पुस्कां को तमो खाई के चुप नाय बुजा का फीड हो अब नहीं तो ता बाय बाय काम को एक्चुअली चिनि बेनो तै खरं नै दङ ब्रक किसान बिजि ओंलै ब्रं नै बिजि शिड्यूल ओंलै दिन फाइमा दङ सिनि मुगे साइड खरकसा चिनि तै खरकसा दङ हालुक जमातिया ड्रामर बो इनके तै खरकसा दङ विशाल देबरमा ने बके लीड गिटारिस्ट इनके तेजन खरकताम बो बेसिस्ट vocalist तेजन hidden member कैसा तो हो चिनी sound engineer एलन देबरमा ओके बेले खातो सुनो क्या साइड करना कभी what is कोकटुन band तमाम क्या साइड करना कभी चिनी ताको क्यों मुसासी कोकटुन जे mainly form खाइमनी आमों को तो सामान था आनी और नहीं चेंगी फाइमा हाइंगा ओके इनके कोकटुन नि जे कोक थाई आमोनी जे मीनिंग जे अर्थ हम तो कैसा मेसेज जे बरोरमा जेसपन कैसा साना मुचुं माने तामनो साना निंके जे जोरावो कोकटुन फॉर्म माने जोरावो अब बोयर नि कोको 2016 yes 2016 so at time कैसा बैंड तो माने कैसनोवा सिने इनके कैसनोवा सो आं 2-3 shows नि बगै बरोगानो bong logi associate inli ini ana saka enggak doh ini gosika amuni ulo ani kesi da chamung pini ini ausrap so zoro belekeno popular ka enggak ada chamung no tui abeno kisa tamin sanai shek lai ma haing ka ओके तमनो शेक लेके रो agan no mane borok ni ini salamu somjago ओके enggak ke bopano mane credit no lose khana mo somjagya agan no tui asike borok mane tamin sanai wan sung ma kuthuk thaga je amo chungna sanai amo haing thaga enggak angapro isuno tui anga ben ni kani katham shows khagya enggak ang ongkhori phaisa enggak abuni ulo aron je members tongnai rok khorni khoroktam borok bo ang ongkhori phaiman ulo borok samung khaiman dia ओके be samung khaiman dian bage borok bo ongkhori anga mane tamin sanai jotono frustration jak kuno tamin sanai lama gre jotono stop jak enggak borok anga saga acha dara mahai omahai tongo che nung mataw krika jeng tam khainai enggak apro ania waja show tongo ge show tongo ke ang borok saga omahai norok ang bai involve nada enggak concert ang borok saga norok involve ang bai nada mana ketal band form ketal kaisa form kai nada ini ang babru sa chungmi tongmani enggak do ni gosela kya ge apro
माने मुं डिसाइड खालामनाय माने बरफ कुनु मानसुक मायाङै दङ ओमफ्राय आनन सोंलायजाक आनन डिपेन्ड खालायजाक आम खायनाय नोंगा आं साइरिका कक्टुन हरक बाहायजाक ओके बरफ पुला मानसुका कक्टिउन हिन्दु नाय होनाय जेमन TUNE नै एमन ककबरक टिउन हायतांगा आं साका कक्टिउन द कुनु मिनिं गरै ताम खायमा सारबा गा आं साइरिका हि कक्टिउन ता खाचिदि कक्टुन न तनसिदि न्यां साका गा कक्टुन ini फायकाता Boleh kata kita tahu norokan bagai keren kaki apa saya kenal sih. Actually thanai 2023 afro angbo kisa rasam ni hafaro habzak no haifano di band kono band by involve bongsak tongmani ya ke ini sinija ke ko boba sinija tongmani ke halo boy busini ke bro by no rasam ro record khayo na personal ani personal jani single tongmani abro nang perform khayo ke afro berai tongmani ni no ang sanja dora ga ke saimi aje koktun ni kono show tongwa nei gan koktun to off ngzak tongmani ke halok to koktun no brok ni no tongmani afro ke te khorosa tongmani tam bung kam hamsamai ke vocalist tongmani koktun ni afro ke then showman kha but members rock kisa sal tongbai kata azor off ngzang ke ba ke ano malai kan ke halok no saka je kaisa show tongo koktun ni ke chong to ta off tongmani ka sarma ta phatsa desa reunion mani kisa tui tongka manu sakan ke ang bukaisa band nang tongman bukai bising kaisa musungma tongman je kaisa band form khaina musung ang emne try bukai nei ka onek to musicians by jang band form de kai mano but luckily afro ang coincidentally halo kano saka je nang khaide mano rasabi de mano nga afro bobai sini ako ge jafro jotono confirm kha den song lai sinai temte salmari song lai ne okay ke afro ang as a vocalist thangka jamming khaina no obviously jamming to nang nai rasamung tamosi saimia ko ang wachaba khanai ne ko a khana ka ge o kaisa o buri hini ne rasam koktun ni tongdo ke ang afro rasamung ne music ko involve mung siga tongman kaisa dancer tongman ji ang b-boy tongmani kaisa Okay. azoro 2000 back in 2014 amti hai B-boy khaimani hinke afro o buri ni koktun ni rasamung ni music video khumulongo show tongmani afro ang background dancer tongmani ang mito kore abo ang mito kore abo olo brok salai si mito man se oh afro kubi la kaisa music video khai ka but abo release only amne to okay jamming teming tongni bari joto no get together rong khan ke boy malai ga ka sak kala malai fro to bini bai bahai ani bai to samil lai dia Kokborok wasuk salai aku lasima hai bongo kadal borok bahai ya jeng show khai fro fan ji ase ko kam salai jega aso first show khale man koktun ne ke show pai taisa je song lai sanai rasamung a ko first in rasamung mito man ang record khale fro apun simin se kok salai kha bini vibe ang miliza khani vibe miliza te ke close song ita Mana tanong nong band to mana vocalist khorong actually vocalist kabang ma isi Jota si vocalist hai but main ni stage jo jodi samna thangkang ke sing khorong ni Even अब you didn't know तो जो band almost single vocalist तो तक सिंग ताको कमे introduction के से करने बाकी फेंके ना band angke to chini first song je tongmani muitu mana wang angke abo to ang pujawo koktun no khaina hini one suk jaya karon ang saiji mai ko koktun okay अब नहीं form khale personal ke ang khaimani angke ko kyok no ko khaikya angke kyok no saka khadi ang kaisa gan compose khaikya song compose khaikya ba kaisa resap mong compose khaikya bosango tamangan gan saka am tiam te angke sang record khale nai angke time rock me ko arrange khale kya gang bono roka composition ro angke phaikya record khainan bage okay angke asaga record ke samna halo record gigs cafe ini kisa tong gigs cafe ni kong angke asaga khainan angke apruno koshik bai first time bono to nukha taman kok salai jaya ta bo kok saya ang kok saya arti angke record khaibe ma pore borok je bong ni shot tongmani apru angke abon bagi borok jamming khai tong okay
Oke, unfortunately as Ono orang recording kan individuals kayak na ala. personal personal ke kamu ya. Okay. mat ceng drop ta tini ang thangka ceng na hene ke ceng afro so so ni bagai jamming khai dong manam tita ke bar sopai ka atita Oke, unfortunately apro saxophone tip hai. Okay. Oke, saxophone tip mani borok obri gan sab tong ta. Oke, anga jaga kisah hano tamai check hai ka. Oke, are moba nang mane Kapi kata. खाते हैं exactly कि चलो ऐड खेले चुन मोबो अनि वन चुक लई फर्स्ट डिसीजन ना लेके कि आप नो कोक्टुन नी फर्स्ट परफॉर्मेंस अनेक बছর পরে फर्स्ट परफॉर्मेंस इन केटा विद द न्यू मेंबर्स Okay. new members ke iko nang bayang khata baru korok ni हम ते के चैनल करता है Enggak nung baik kau ni chemistry tu agi norok tong mai sini lagi. Out of bibos nung ini tong. ah Enggak yang tax balik kan tu kan. Enggak tahu nong itu te korang ni member ni tu seng borok ini sampai member kan balik kok kere borok naik tong ke borok. Karena kan kerana orang sama banyak. Enggak kan seng sih bang tahu KOKTUN Band. Bang resam bojon orang ni resam orang sana. Norok bang tu resam orang hamzah. actually koktun ni je members tongmani jotono khoroksa composer mang Okay. ge jotono music bo arrange khayo song racham bosiyo ngang bosiyo ge chini jotoni no gaisa own signature style ni Okay. follow khayo ta janjani different Tapi zaman norok korang tak bisa sabsa buba hamzah kayak saya kata. যেমন আমির বংকে তামি জানা জেজি country style আমার কিসা বসা যাবো আংকে যেমন ব্লুজ ফাঙ্ক কিসা রক এন্ড রোল same blues. contemporary bollywood না কিসা blues বে মিক্স খাই যাক রক সামং বসা যাবো তামখা যতনো জানজানি কিসা সেট টং জামু Okay. so ani samung ka style alka bini samung style alka bini samung style alka nge chung tam khale ka tabuk je first time je album je tabuk launch khaimani omke bini amir ni mang okay omke bini style ka sang na tabuk jemon next round chung je tege album release khana nai tongoni omke ani samung mang nai Okay. or ka chutono rock and roll based blues based nai gen amoni pore bini personal song among album phainai abong ka third of phainai so chini kun ekta mane permanent genre kre Correct. jotono janeni no kaisa but chini koktun ni kisa signature music no cheng joto racha mona dauta Tahu. Nah, aku bawa rok signature music. jemon blues ge blues no chini kokborok bai kisa mix khaika कॉलेजा ब्लूज सुनता सुन क्या Kolija. कॉलेजा ब्लूज नहीं बोल रहा Okay. Kata tahun lalu si koin yang kayak sih dorong ni truth. Kan tak kira seng sih warna pakai ani nanya orang pakai question seng kata bu. Oh je genre je salai mana. Aku sana kisah briefly saya kena ada mana dog jam blues saka, jazz saka, tak funk rock saka. Apa orang kisah difference of the norok kira touch kiri mana ke. tabuk je genre ni kok je salemani je genre tamo mami boma haike genre de genre bhaike phaiga bobo main root genre te bobo sub genre ngamo sana thanganga tabuk blues to kaisa african rock ni kaisa Okay. folk traditional je born Nice song banget, nah. ke blues nge tam hine kaisa root genre hai jemon blues ni no funk bo phaika blues ni no rock and roll phaika teruk ke rock phaika heavy metal phaika Aku nang laser. jazz warani no phaika jotono black rock ni music lai among ke black music nge tabu classical je western classical ni kok sana thang gang among ke je kufur rock ni je Okay. white rock ni among ke western classical ni kata Kata contemporary ke Bollywood style rock lah kita pernah. contemporary nge jotono mix kata Haji, kalau yang kata sini je Kokborok ni rasa mung ke borok khobjak ni aku. Man tahu commercial side ni kok sama ya, si nagi ni. chini kok borok ni tabu je main originality je root no nana thang ke tabuk jemon carnatic style kisa involve mo jemon chini south indian classical ni Oh, milu na ba. carnatic ba kisa mileo haipa na amu bong sug yang thang Karnatic mana betul mana Karnataka ni dah. carnatic mane tabuk je south indian ni je classical joto no Okay. carnatic ko khobja Okay. paksa बुक सुगान किसा सोल
soul genre soul phiaba a carnatic bo thik laisuk ya Okay. Nam Sini nimba- na ala tata. Kisa nangma tongta kisa. chini kok thai rok ni je tamsinai kaisa tone tongmani jingdo tone ba si kok thai buju Tone base. যেমন হাই টোন লো টোন বনি ল্যাঙ্গুয়েজ বাই চিনি কক মানে বেলাই খিনো জুজা আমন বগি মানে মুসা বাই পন সুই সাইমি আজে চিনি কে অম হাই নি চিনি নি কাইসা Mana আমন sini মানে mana itu tong yang Correct. East Asian countries logo yang বার মিস রকি চাই মিস সলমা হাই ও হাই পন সল সুগিয়া Okay. চিনি কক বরন কাইসা মানে তামি সানে জুজা ন তঙ্গু Tabung nung izir sam ni trutai. Norok sini Tiprasa ni roots identity. Abonon na itu gini harus resam selama ni. Aboni je journey selagi cycle ati. Mana norok ni je resam ni je lyrics rok ni je nahar murok ta. Actually suinai to bo kabang kuk sinai o album o kabang kuk bo sika and kisa ang sika tai halot bo kisa sika. Pero nung tang se album ni mung ala ta tong na KOKTUN. কেরাং কথা Kerang Kerang kothma. kothma. Album ni bumung ke kerang kothma. O album o total 8 songs tongo. Okay. Ga kaisa angke salthang ni 2 version tonga baga 8 tong kha. Muitoman ang kaisa salthang angke kerang kothma ani logini kami every word belongs to you salthang unplugged te mutri manlia. Muitoman angke to exact charai fro tongmani chung thungmani bhai tongmani lifestyle amu kaisa kerang kothma basim amtei no chini nostalgia bu no tei ge mukri malia bu kisa amtei no haifano arokhe tau triman liang ke phobia no tei simani Okay. mane নিনি ফবিয়া phobia tong ta bini phobia tong srapsa ko saising rok premium ka Okay. hangkang ke abon tei no amak triman lia saising ma tong nak lek no mak triman yang go hingkawan bagai abusik ka Mana basically all songs of nini bini story ta. songs ang no ni mangka বিনে bo je nokha je feel khai ga no bo siri ga amtei ta ge iko bini je thoughts tongmani bo je feel khai ga no bo sika ge baksa jaga bo ani facing ti sika ge hamza ma fomo hamza ma fomo je recently chini music video release song kha abo ge jang iko ageni big basai rong ni tomong bai bro ni relation bai abon tu no actually jang abo chini je album jang Nagaland to thangai nai song actually mane plan se kare plan kare khale nya ne जों जेब्ला रेकर्ड खायना थांगा आ सं प्लेन से करे कंपोज खायजा गया मुसा खायजा गया जस्ट सिन आरो मेलोडी दं माने आसक Lyrics ukre. लिरिक्स Lyrics बुक book जों आरो सबै खा जेदिन सबै खा आबनि फंगो से जों कने सिना चेंगलाय के हायनो चेंगरा के सिलि दं मासे फर्स्ट लाइन से ang chorus sa ne ya ni e abo sabi de kahai no ke are syllabus ab lamo mane ab bai phai ko ta again nini tomon hai manse ni kaisa burai माने kon naishli samai ya Ya ting no ang ino connect ka no song. kaisa nijini hik bihik bo joli koi kara kongli mano kisa chikon kong no tine na khai kare mano awro no chen phunungna nai manta Emni abo jeps yon abo mana kayak typical berinya character na. Apo na kami ya apo. ya Mana hamza lai mungo ke walai mungu tongo am ya lo fano ke thalai tonglai tama lo beri kisah possessive mula. positive Tama lagi kisah oh character. eh awono tino iko amdi rokta but mostly songs bini bekhani botam feel khaimani sarai fro tamong phaika and tabu kabno muito khairan ke tamo vision hong botam no mukum khanke amo no tino specially shikam tita o keren gothon pura album tita pura 8 songs sabo no tino mane most of the songs most of the songs je ang ani experience ta ani life ho jang experience ang abo no ang sikya pura mane je angar simani abo pura real kunara fikri je ang khan life ho abo Tsunami- Abo ni story. tsunami shili ata bo boje feel khaika amo sika tita Balik kantor. Kata ang sung siwa na je recently nong je music video release mani. Kako hig ni je tomu ni te. Nga bo khaipuro nong ni jodi kono interesting moment of sanamu songe saimano. interesting moment tamun sajana interesting moment Acting to natural no. Ke je tak singer performance saimano bo ठीक no. actually जों Ngendor samno video ro khair ka bo saimano. video adwai ta chakma hene belai no
काम भिडियो खायो दोनों संग हायर खाएगा एंड एक्चुअली वो म्यूजिक वीडियो ने स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट से जो तो लिरिक्स नि वाइस थी वन सॉन्ग में आं वन सॉन्ग का किंतु शिमी आं तोंगा बन भाई के तलंग नहीं कोस आं डायरेक्शन तो ना नहीं तोंगो बट सिनेमेटोग्राफर ना आं भाई के बुझोंग ना वो तो आनी विजन बुझिना नहीं बोले आज जगह से कसला से तोंगो बस संग फोटोशॉप तोंगी है खाली नहीं होती नोता इनका आसु भी ने 5 मिनट्स आसु के बोनो मा बुझो खजे तामो खाइने ये भी विजन अलगाउं तो खानी विजन अलगाउं तो जो तामो तो मिले लागे बट स्क्रिप्ट तो डायलॉग्स एंड अबरो मुंसा करे डायलॉग्स तो एकदम सुझे गया जस्ट जे बुरीने एक्टिंग खाइना एक्ट्रेस बनो सका जे अब वो अमती जे शूट खाइना सकान सकामती या तब नो सॉन्ग्स कंटिन्यूएशन है जे मो Yes, kayak sequel. सीक्वल है टेक्स बैंड नहीं चांगोर आंखोबा वारानी चांगोर आंखोबा नि पार्ट 2 हायों कादा बुजाक माने रुफ्रेजा मा या बोलो तामो तीता चांगोर आंखोबा अमती नु काइसा मेसेज दं जे मिसअंडरस्टैंडिंग अंगै नु मानु काइसा हिक बाय साइने बिसिंगो बट अब न तुइने संसाराव वालाय सकलै तांगलै ती आसे अब कोनो न ट्राई के मानता तीता नगा आन को तो पाया को शूटिंग नीति ने भाई तमका अमती नु डायलॉग्स तो सुझे गया कोन अमती कंप्लीट स्क्रिप्ट सुझे गया जस्ट साका जे अमती सीन निने कैरेक्टर अमती आं निनि साइ आं अमती यं खांके एज अ वुमन नंग बाहाय कैरेक्टर फॉलो खाइकम बनिनि रिएक्शन तामं खामु और रियल रिएक्शन नो नो प्लीज अब न फोन होती आं नो सागलाक जे आं ती डायलॉग नंग मा सानाय आबनि रेस्पॉन्स आं ती डायलॉग सानाय ती कोनो साजे गया एक्शन इनका हम ती नो बुजोई रखा नाम ती निन कैरेक्टर तन जे आं ती कैरेक्टर तन ने अदिगन पाइले रेखा वो दलेंग रिस्क हाई सीमा तो का शूटिंग पाइबे वांस का जे डायलॉग जोक सुजे गया कोनो प्रॉपर स्क्रिप्ट करे भाई बा रेस्पॉन्स पाइने पाइया बट होपफुली बई कामनो रेस्पॉन्स रखा चिनी असे कम सिने जागमा या गोलो फानो आमती कम सिने जागमा जराव काम बरोनो रेस्पॉन्स रिका वी आर ग्लैड Oh, video shoot ni zorawa ang belai busy ngai ang kuno zarawa involve sing malia इम्बो ang borok tam senam tong kam bo saimia ngai tam khanya ang shooting ko कोई thang ना ya खबर mo नहीं ya सुनो जो इम्बो भाई विशाल ngai joto no pai baye ang jeflo release ka ang nai ne kya ngai nai oh kaham no khaya blan band member rok ni jang wan sugi ma dong jo ang involve malia बोनो काइनी जागा न मान लिया वो मैं तो मानो आंफ्रो बो फातर थांग जा बिजी हाय मान लिया संके आं चार तो busy next time let's just go for national माना सो Pas kamu nuseng serat je dialog ke roh mana. Main kan nong je songs je lyrics. Aku nabi ni dialog ka apa yang mata. Amti yes बस ओ लिरिक्स नि रिलेट नो खाइने ओमचुम लिरिक्स सुइप्रो ओमते नो कोनो कबां वान सोगे एकदम डीप थॉट तो थांगै तो सुइजे आनी बुरिन तम भाई ओमते नो आबन सिति अमनो सिका जा बुखो फाइका जे सिं आनी बुरि भाइके जोली भाइके कोइ ओ अननेसेसरी कोक नो तिने कोइ माने सीन क्रिएट खाइ माने ना खरेकारि माने अब ओमते सिका के फुनुमा बाबनो फुनुक सिने आरो ते एक्स्ट्रा मसला रे तो आसो हेडेक खाइलाब करे बुला अतिकन पाइरि गता इजी Sini ni le bahai. Aku sama sama. Senani Aku mail coba ni jembu fungsi na boleh na. Tapi message tanya na boleh. puila o to melody se phayani mane gan se thang ka first to pata ni melody se kang ke tam kha ukulele nai tam kha chords tam kha ke are और है के खेमनो के sekang puila word phaya geti geti koksai bkhanai man mani ke khaba sirka te jam amti hente ko ke hai kano carry on khai kya ke chorus second verse ke to ko bosai kya te chorus bo bonus hi ho हमने न करी मिले सुरेगा माने अमदि खाइके भाइ सेंग्रा के खाइमा Discuss करेंगे अब खाला अब फान खाइने जों हाइन रसाबते मानसि खाना थं के ओके डन खाइने rasa mung mang la yang ni tong mai ni Okay. anu sung le tam khanya ni nga ang mo thai ga kok thai khana we ku bi hamjak ma phumo ni tu di कभी हम जमा फू मो अतिता Tuition marks in the. ओ गैंग गाइस हमा हाय बा इस अमो de कभी हम जमा सी इन समा आयम कता casting kala kisi Balik na to. Enggak tahu ang sing siwan ng tamu. Ampe de sang zora phaile me. Sang agi bo phayo thang band rong ni ro. Enggak tamu khono thang je ni sini society wo je band ni culture ni je music ro fit ang maya ko. Mainstream ya ko ta.
Mungkin norok le tamro wansu. Risky hai tema tong lo je khai temaro. Actually sama thangkai I kaisa nanya thangkai belai risky samu no khlai tongo tamni hinba o samung khai jini buskangni salo jeng mungsase khlai jamano amo saimia jeng tolo da khlai thano amo saimia tamni hinba jeng mane jeng khlai mani je music rock jini boro rock asuk amno mane nijini bai gana kha naimia ko belai kino gosi mani hai bongo ge Mana sin borok tamo samung ekta rok ma sanang sa tong bai. Mana music bu kang samung haina kang flavor tong. Amo cerai cina orang je ceng cerai pun rogan mani asa patani kono influence rok kere ceng je rasa moro kenai family agi ni rasa moro kenai no ceng payu. Ke abu ting de taminai baksa borok ni kai borok bekhawa gosi je ceng omo hainyo kai ngai jemon agi ni rasa moro kenai rok Cini sama omo haino ungna hini wan suku baksa. Man Tiprasa tune hai ma omo haino ungna omo haikelo tongthon omo haikelo tongsinai omo hai baksa changes accept khana changes accept katal mani chengna naya ba musung ya amti rokong nada amti ma tongsa Pia ba ang tamin sanai ang je charani simi asuk tori phemani khoroksa tongo je sar bikas lai da borma bonang yong ni ringo boy belai kena close ang bin thani ang kabang mono sering manka bin wangsu mong belai kena kusuk ge bin ida samung ni kokthai rok kokborok agio je khlaimani haiya bin kokthai rok belai kuthuk ngete bo sauta bo belai kena agi Bo to singer nong nan mote bo agi. singer bo composer bo poet ungkha agi ni jemon English band British band Beatles Program rock and roll rock khnao nge Mozart song bo khnao ke bong ni kok rock sai khnariu na afrun hoja na influence teng te bini kok thero na ko thoke buji khate bo nge mane ta mane research khaite jingbo jini je tabok je kok borok tong mani abono bahike jeng sagaw tlang man tekisa the standard khaiman ni amon nahar mong tei kisa ago gi phaikata bas kango ya prishewi risk ni kok je thaka usli risk tabuk sing risk tai apni kono was wan suzaglia bas kang tamung na wan suzaglia but audience ni acceptance mai ani reason umti ongoi manu je ang tabuk nono sarai phangsini ko doksimin sarai phaiga alka samung nono test khairi ne jaiga tab suppose sang phatar ni amo thangka haste ta phatar state ni nagaland ro kon thang brong dis thongnai thoya saimia কিন্তু ব্রন দিস ন থকজাও জংকেও গদক সাখি সাই সিমি লয়ং তং এক কাতাল মানি চা নাইনানি ও যে ওয়ান সমং ও ফাইয়াং তংখা ইনকে ও সংনাই বরক যে সংলাই চারি তংনাই বরক ববু গদক সিমিন সংলাই চারি ন এপ্রিসিয়েশন মান তংখা ইনকে ববু গদক সিমিন চারি তংসি নাই এক্সট্রা কাতাল দিস চারি মুসুমিয়া আং কাইসা কমফর্ট জোন তংনাই আং গদক সিমিন চারি ন আনি বসাবতি রক থকজালাই থুই তংবাই কা বক পংবাই ang extra tangai songnai tanga se hacking na nem tita otherwise to songnai borok ketal mani songoi sarai nai o sinimung man rai tong khamo je godok non noroi bo sakhai bu thoi manu sakhai noroi ne think kangka belong tu thoi manu am tita comfort zone tongkha ke comfort zone tongi aram saimang kata ga comfort zone ni ongkhorna ali ongkhona nailia am te ong kata Abo to music samne ro ni to dos boya na hima tong. siap to Bo je jaga boron bo tong kata. Ang mane aba experimental ngi ata experimental only ata hebala kisang ani once one ke set kai mo sama ang once ko jemon hasing sakan ko koshik bo main ke exposure kese ke sim borok nalia kaise type mang khnai to har sab kan dor kai ora kai hebon borok consistent ngya ke je nongi ya mane amti hai music kisa alada sarap nongi trust kise tabok public kerita se public ro tamale borok mane dili sinugui tengya ba khanai tengya Gate kisa kan wan sumoni sin Tiprasa ron ka specially sin borok tapsuru music sim consume khai dia ta borok visual bo consume khai ka bo kaise play khai na hamai mato tamar wan so cognitive no visual bo onek play khayo actually oro kaini saitinu saya tongi mandon
music sanamnai tai khananai khorongmai but responsibility sabonana nangba music sanamnai no bole ang kisa ke katal khana rokhang ke si khananai borok bo loyong nani bo bujinani ang kaisa mani mang khanari tongke bini bo khanamung khunjo thangi nangi ya tabo Tripura wa music scene onek backward compare khaine ka halka state be chini only seven sisters nai nei Meghalaya Hindi, Nagaland Hindi. Not only music, but since tabuk music ni kok sai tong ma ba. Same loop on stuck tung tong Azar. Inke responsibilities ha bani ba. Musicians ni jara music sanam nai. Inke ang same all responsibilities sung nai tong. Abo chung success man nai ma ya. Abo kono guarantee kare. But at least try to ma khaine bole. Ang kok kubi tak sana thang ke chung rang ni ba gali music khai tong. To be honest. जों तांगै सिनिमंग नि बागै बियो जों चेंज नि बागै मुंसासे फोरोङै या मानक कथा नंनि गलबो सोशल कस्ट दं यस ताबो आं सालसा थुइनाय बो सालसा थुइनाय बा थुइना सका कायसा प्राउड खाइ थुइना मुखुं जे आं अमु खाइ गलांग कायसा रेस्पॉन्सिबल लंना मुखुं उता बीइंग अ म्यूजिशियन हमति आं के आं कताल मानि फ्रुं कां के से फुनु कताल मानि सनाम कां के से ऑडियंस बो कतल मानी शुरू में है कैसे नहीं कैसा एक्सपेक्टेशंस हैं डिमांड फैने और वो मावन सुने तो जो तुम देता चीनी विजन हम देता है पर ना जवान सुनो सोसाइटी इनका बनो सामो संबो केयर खाइन होता कतल भाई के बैंड होना चीन सामो होता तो नंग रंगली चुप है ना नंग से कौन हम काम करते नंग कैसे एनकरेजमेंट खूब पेरी शाया फानो तब वो सुनामी तो नहीं बगान सुनाम बोले ऑडियंस ने बगान सुनाम खाना ही नहीं दी बुझिया खे वो ओके नों सादी नि जादों मा बाहाय बुझिना ट्राई खायनि आं सुरियासो नायासो बाइके रंनायबा अबे संतसे कंस्ट्रक्टिव ना नायते सेन सोसाइटी आवा के उनो बिचार खायनो को गया फियाबा जों फादारगो थाङै जेफोर तामो किनि कक बुइ बुजिया जों जे तामै दं आंबो बुजिया फियाबा बेलाय खेनो सपोर्ट खायो म्यूजिक बेलाय खेनो सपोर्ट खायो जेसे बुजिया फन तो कताल फन तो सपोर्ट खायो हम कैसा फातार नुखा बरक बंगनी लोकल आर्टिस्ट न बो आसिक लेवल न सपोर्ट खायो जैसे हामियापन खाइ तंग तंग तो मुंसासे खाइ तंग नि आं नु पुरा बुझि मा बत सिनर का किसे कम है सिनर का बेलाय कम है नु आं आबागै न बैकवर्ड हिंका ले किसा तबला म्यूजिक न जस्ट नामै त मनि अब त सानथाङ सिनि बरक न बो न र पोर्ट्रेट खाइ तंग बुनि बागि त सिनि कल्चर लेभल त को जुन कमन जनरा त हन्दिनो मानो फातारनि बागै अरनि बागै या अरनि बागै किसा केटाल नंग थांका तब नों अरुणाचल हिन्दी नागालैंड हिन्दी मिजोराम आ जागा थांगिने इफ ककबरक तब्रक बुजिया बट आ जों जे जनरा खाइ दं ब्लूज फनंखा कंट्री अंखा जैज फनंखा बट जनरा तो बुझि म्यूजिक तो बुझियो बोले म्यूजिक न बो एन्जॉय खायमान बाकी इफ सबटाइटल रि रेखाङो बो चिनि लिरिक्स बो बुझिनाय आ एन्जॉय खायमाने बट इफ चिनि लिरिक्स बुझिया फानो म्यूजिक बुझिने बो सपोर्ट खायमानो बो वाइफ खायमानो अन्ते त बदरम बरके किसा चिनि जों आंनि जि फानोसै आं म्यूजिक को खताल ओमफ्राय उनको ब्रो फुरुंखा ब्रह्म नुगैनो आंनि बिसिंगो कायसा हर फायगा जे अम म्यूजिक आनि बागैनो आं अमनु खायना मुसुं कताल मानि खायना मुसुं अन्ते के फायगा म्यूजिक को क्रिएशन बुइबो तिनो थोनिने आं कायसा एक्सपेक्टेशंस तनि उता अब म्यूजिशियन्स फानंखा ऑडियन्स फानंखा कायसा कोट दं ता मुइतमान खाबा a painter paints picture in the canvas but a musician paints picture in the silence wow mukasha quote agi khnama very strong yeah that's since you want to kaisa band khai tong lani form khaina ni abuni pura sam kisa sakhna mane tam rok thang khologo sunto sia sunto band no no phai no screen no phai bus kango kina no ni back story to ma tong imano ora tong imano problems imano nong bisa argument tong imano nge insecurity bu tong nai nga brong ni sun ke res sum up ke seri tamle band sun ko rise no fall no kaisa band je puro thansa khai phalena ba tamlainai hini wansu go puila to chengnai khoroksa se o khoroksa wansu mung no bo te khoroksa no sao a te khoroksa bini ko mane samani no khnatok jakha ba goshi manu hungke bo goshiu baksa ba goshi maya ngi thangpayo ge kaisa band hini tamin sanai
टिकिवै बसकांग आवै थानांगके पुइला नांगमोन इंगे बखा जे तामिन साना आं कोबरक साना रोंलि आइडियोलॉजी जे फिलसफी जे नांगमानि आबो जतनो इ हिनलाय माना नांगौ মিউচুয়াল জন্ম गसिलायना जतन कोहनो खरसा गसिलायना नांगौ tabok rom di ani je chin logi tabok kok tu no khorosa borok bo chini music by experience kare chini kok thairo by bo asuk tamin sanai sak sakno connect khlai jagia bono ang ani logi tam di hini sagai tin no bo tam ri nai phia ba ani je nangmani ani je philosophy no bo portrait khai manglak amo kaisa point phayo ngai do tabok jotono kathalai pan thangka midlai thangka phia ba chini borok jotonin kaisa ego hin tongo ko tong no ke ego kaisa phayo ngai creative borok ni to ego to strong nai ngai tamong ang tabok resam sanamka ang jemon ke khana mu jongo bo ama ke tamyang ke bono chaja gyang nai okay ke ama hakino chigon ko ma kok phayo ngai ti kaisa ngai tabok jung joto borok to tamin jane egia baksa borok buskango puno khulogi baksa borok khulogi oi tonibo ge benso banner tam thanai transparency ni issue bo phayo rang ni tui bo information ni tui bo baksa information complete keria kong mana issue phayo ge rang to joto thai color issue so basically last time ni frustration thangani ba thagi yo ta je tangai boang be khapi yam tongkha ni wan sumu hai ta ong ya bo tin wan su gossip tabuk suppose 5 jon band member tongo khorok ni kere khorok tham tongo ba khorok ni tongo a khorok ni te khoroksa borok ni je kere borok ni bagai musa suk sai dikha ga khnanai borok bo ote oisa borok thangi sai dikha ga oklo salai bisa kok bangai lo mai ba makan somlai mong ko thajing buro kiok sam hai financially bong onek tabok ko romdi music video shoot kana ka to onek rang ai no busor thanga overall music recording থেকে শুরু হয় music videos মানে গান রক রেকর্ডিং খাবে 40-50 রকলে থাম audio by video sana thango ba 60s live la মানে exactly তো সাইমি chini 60 রক থাকা না traveling jamung mong পুরা অ্যালবাম শুট খানে নিতে রেকর্ডিং খানে রকতা লবে কে আ জায়গা অনেক ম্যানেজ মাখা কষ্ট খালে কে অনেক কে আ জায়গা ইস্যুস ফাইতা কে ওয়াইসো ক ব্যান্ড তো অনেক নংवा খরকসা কবাং রো খরকসা আবরো কে আর কিসা বাক্সা কক রক বাংলাই মা abono toi hisab khailai ya tongkhang ke ba tamang simi mar tamang eramti rokta mana fruke mana ফুরকে তো ক যতন সমান কে বাক্সা বা গশিয়া রকম অনেক प्रॉब्लम है अब प्रॉब्लम से हमने तो ताकसु जरा तो चिनी बेनो तुम ते फेस खाए बस हम ती माने तो अब मानो प्रॉब्लम अब तो फाइ आं बुझि मका जे पुरो कैसे पेन पॉपुलर थिंग खांगे बिसि फाइना है म इ हम कक थि पॉपुलैरिटी फाके बो फायो ग पॉपुलैरिटी सगैना बागे जे पुरो जार्नियो थां दङ आफुरो बो इशु फायो तामिन थानाय बरक ताबक जों एज बो मिलिया o age ni matter ro phayo ge bakhani wan suk mani aladang thango amo ikeno nubjao kisa ke popular man pore I think amo choto case hong ya I guess nan ke ang buji ka talman Tripura ni je band ni main issue ke financial issue plus audience ne acceptance mein so audience accept ya bonya financially bo strong me ata am te jawan so am tui bo sana thang ka ba band dong to bu invite lokhe na so or samung bo income khanya source income khai or shoro khai income khanya source se ko or Tripura to shoro tong do haivano asak ni rang rok ni phasing na sik khang ke jesa ka manan nang asak mania ab chini siminya dan chini siminya actually tak san band ni siminya tak chini ko ba dei phano je commercial rasabi to mai ro tagani bai phanong kha ani bai romi morasin boi jotono saiman boroni phanong kha ang bo discuss ma kha je hatarni borok rasab phayo bro deserving obviously no more deserving ko khangke nang demand khaya nang nini value saman nai okay nong bargaining si khayo bo sanai suppose kaisa shoni bagai bono 10000 in saka
bonus haka 10,000 nung sanma se 10,000 bargain khai thanga 5,000 no bathari ne bole nung kaisa ni values ton na ba nung ta ko sidi nang khe ultimately nono mana na ang nono nang বুজি খাব হেবন আবো কি কিসার কি ইস্যু তং তো অর কাছে গ্রুপ তং না ইন্ডিভিজুয়াল সিঙ্গার টিএসপি মাঙ্গালা বননে কাতে বেসা নাও নাই আবো মানে সিন আমরা আবো শুধু মিউজিক ফিল্ডে এত আর যেও রং মামা নিকে তাগ মিউজিক ফিল্ড পাং তং তার ফটোগ্রাফি খানি বং পাং তং তোর প্রাইস ফিক্স ইয়া মার্কেট আম ভাই ও ইস্যু ফাই মেন কথা মানে আদি মানে কাছে তাম নাই বনো কাছে সংস্থা নাম ইউনিয়ন কাছে গ্রুপ নাম actually sini bu tam ma ke jengni jini demand kaisa tonna nang sini value sanam nang kaisa omo hisabai no song busuk sini jap sini mongmang kha ai jabai nom tui je khorong sini kang 2-3 lakh ni demand ton rokha tiki ongi রিয়েলিস্টিক ডিমান্ড jesu ang busuk deserving abang logically semana nang ke bo busuk ramanai ang bu jaga kamio de kamiam side thangi shok hina nai ba oro nini agartala agoli hai jagao de khina nai organizers bahai show busu kotor event busu kotor ai jabi ang demand khaino man ang jesu deserve khai inge fatar hasini boro non nai de borok sini mung bomanu borok ni value busu boro asu hisab tonyo ara ke demand bu payment ni demand bu boro asu ken toni bargaining tong nai organizers be je ang usuk saka but abang taisa khaini usuk কারেক্ট আবো তো but ang busuk jorati thang khai kang chuk tak suppose ang khoroksa ano shoni bagai saka ang nini kaisa manto pasta show khai ka pasta show khai ka ke ang 5 bar to malai shunai kosto ma khaini la 5,000 ma siri khong ne samne stage ma kanai every show ang 2,000 ke man khong no for an example usman nai 10,000 kaisa man if ang kaini show khai ka te kaitam show khai le 2,000 jaga 5,000 ka ang am khai ka demand khai ka अब ang asu deserve khai na ang puito ja uta je i ang 5,000 dollar la demand khai man oba ni value 5,000 khai na pasta show khai ka na ro proposal কিন্তু only দুইটা শো মাংখা আর দুইটা শো নি অর্গানাইজার্স রক 5,000 কেন আনা হারকা বাকি তিনটা শো নালিয়া আনতাম লস বা আন মাংখা 10,000 মানে খা বলে হার্ড বকো কম hardware bu komong kha o value nong ta wan so je ang dam kabang sakang ke ani demand kabang khai kang ke bano higher khai la te cost na higher khai no problem ang kabang khai na nanglia ta show pasta khai ma jaga ang doi to khai sin but ang pasta khai ni jeso 2,000 ke pasta khai kang ke 10,000 man ma hai ang duita show khai ni 10,000 man kha bole ani hectic komong kha headache komong kha hard work khai na nanglia o हिसाब न बुझिन नाम त लजिक न निन डिमान्ड कम खाइ कान के निन बुल बले মানে মানে আর্টিস্ট হবো সাকসেস নি ए काइसा भेल्यु न सना न आं तब बुसुले तंगनै बा सपोज तक आनि बेन कोक्तुन काइसा फेमां खा ह जों बिसि बुसुक सलिनाय हायदेबा जों बुरा खानाय चिनि काइसा भेल्यु कमी थानाय डिमान्ड कमी थानाय बेसि बुसुक सलिनाय 10 বছর 20 বছর ang puri sumbur ang thang sin jaga নং মিউজিক তো তং নাই music tong nai still sin se better phainu man next new generation লভ এন্ড নেচার so nong jesu jora tong nini jodi demand khaina musong nini music ni hisabai nong bhai music khai nong busuk deserving ahi jabai no demand bo khai di aba ani saksang bagai samanya Tripura jara artist tong nai ro musicians tong nai ro je independent music ma khai tong bron bagai samanche fatara hasini borok phayo show khayo nini haste orang kari unti tawan so de মমো তো 1 কোটি টাকা না বলে 1 crore টাকা মান তো ke nong khai manu মান নন বরি মান no bori manu tang rimya nong sat sanyang ke nong nini demand si amu khaya value si sanamya bawan so ba na 5,000 bai 3,000 bai dhar manu amti ke nong si phone goi ton kha ke ga attitude bu ma ton pasta shota khai ni duita khai ta amti o mani no tui nei ma tham তো এর খেনা দা গাদান সিনসিওয়ান কাটে Mas poco que tak lagi সিনসিওয়ান okay তাবো নর খাইছে ব্যান্ড আও কা আলটিমেটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিস্ট নো তো নর নং লিজে ফিলটা তমাই নং পিয়ার সং না নর কুন কক কাচারা নং মুসো ani mote hingkang ke first of all to uklogo financially kisa stable mang nai
an modeng ke an personal experience to amti hai mane ang gitar paina musungkha rang to nang je kuno instrument paina musungkha rang to nang kan ke sung shok khagi bo busle rang man ge abo onek kom kui kok onek koman kan ke abon bagino nang instant to upgrade khane nang as a musician kan ke chini instruments musung upgrade ba khane kaham instrument ba pani ge abon bagi to financially sung kisa uklogo push khanya ni bagai kisa financially stable mangnai ge abono kok kasanam sungtang মানে कैसे मैनेजर आरो नंता आला manager personally pan khaima Okay, personally pan na khaima independent artist phano abo ma wan sonai ta je if ang zamu record khaina thangi to rang nang nai aburun phaina chini hawong ke manager phon nakha o manager bom manager ni samse khlai ओके sakang ke mana hamya sama habi wang kemno bicar khanya naya fia ba ang ani je experience ang kubang monongka manager rok je organizer ba kok salai te bose so maya sing thangju हाइरो सुना ओके ang personally contact khai se sono ang nar gi mano bono kok sadi hin rike so se man liya mane professionalism kari yong kham thita manager to hinjai tong kha bu mumbai but manage kaina rangli amti no kha bole but I think manager abo joto jaga nango amti ma tong I guess since nong tabu ni struggle almost sibile struggle ni jorao se ke manager ni I think as a necessary hai ma tong yata nong chaisung no kai nagra di je pro kobi nang nai necessary manager nang sina ta bole ang being a musician ang ta de tam nai reader sab nai manage de khai nai omte tough situation tha to obviously manager nang professional manager nang bosama hai to मैनेजर दान मत नों बैंड नि खरसाम ति नै ओवरऑल बैंड नि त मासा ngam de band member ni bisingo ma band member bishing and I think plus an मत मासा गरम पास होय बैंड में मैनेज करना Kaiman. इशू करे no problem ko kungke कोक संगे डिपेंड करा नों कोक का दिन sama माने कोक किसा आदम तो माने अमिर तो सका tak ngorok web khem tan kok ka sanam ko sa non koli ro mata ko kasarnon ba tam sanan tha tak katal ke bu sungnon nai inspire rongoi ba shurungai nai musa so khaina nayong ke nini always nai di inspire ong di copy ta khaini nini originality tonna ni try khaini tak nai khanke kabang mano baksa cover khayo baksa copy khayo don't do that nini jesuk man sak nung to sak sang no puito ja ole je ang bu bohayong manai ba ang bohayong na musungo you have to try quality te originality tonna ni nini आपको भी कोई ना आनी नो आनी बेसात आनी थी नहीं भाई कामो आनी कलम ती बिन शिका सनम का नो appreciation मान नहीं माया बोले आसक expect ता खाई को नहीं if करो अनेक अमो बोले cost संथान के वो चिनी हंसते हो माने म्यूजिक फील्ड एकदम तक त्रिपुरा त स्पेशल tough अनेक एकदम टफ if चंग हाई music खाना माने था बस लिखिक लेबो न तोरिया मंगसि तोरिया माने माइक kai kan माइक बासे अब नो बखरो को तोनी मास बोले नहीं if chini hai resamung samnan thang ke sin sung si appreciation ni bagai belai nang tamin jane khatung khajang ja hai kon maya ngin sung hai no nang ongnan mo sung chini uklo ke chin se strong ma fini mentally the appreciation no side tondi ang musungu ang mte music khaine 10-12 বছর পরে 20 বছর পরে এনা resamung choli nei if ar quality tong খুবই যে যা কোয়ালিটি করে अब 2 বছর চলি নাই 1 বছর চলি নাই পগই থানে আগ্র সামুং নি বং তাম something dong lesin naro chini resamor chini samu rom tino tabo but hok khayo chung je samu sam thang abo khorok safano 30 বছর 40 বছর 50 বছর খরক সাফানো খানাই নি সানে যা ও আজরম তে resamu sanam khai mutu narang nai pia abo nonang mane conversation bro norong first na nong je genre nong je music style khai tamo agin no kyo phemet bro man totally kisa alada ta bunche अब आवाज मान सुमने न गय मा तंग सिया गान ताबो सं सिवन ता कोक्टुन नि फ्यूचर नि प्लान र नि फ्यूचर नि ननि रिलीज स्टॉक तो तंग का के सामो तंग के दै नर ताम र खाइने मुसुं प्लस न कोक्टुन न बरन दुक नाम मुसुं नंग बेन गे ओभरऑल ता नंग नि ड्रीम्स
nongni koktun band no ti future thinang ni bagi tonghanga songle share khema upcoming songs to tongo kengmano sijak more than 40 rok tongan already is ready foundation songs le mane kebangman tong just record khaine record okay to abo no haikotai ko ame songs image record khanga busro actually depend kaya depend khayo abo studio bu depend khayo kangke nang engineer ro bu depend khayo nang sab me ma kaise on and busro khana music simi romni tabuk chini kong sauna chung je chung to chini mainly chung prefer khayo a live recording okay tabuk chini how je choli tongman hai kaisa ke tamu yamo hai ke chung khlaina musung ya belai na jora bo thango te jorani logi je khlai tongmani amo seleu thango ang sago hai ta kwang jorani seleu thango pesong sana ta sol do mata ta nei seleu thango reshoot ma hai nge chingke tam khai chung live recording prefer khayo aboni bagai tabuk chung jora kisao phano romni tabuk gonta kaisa phano ang juri tiar njak ke ang 4 5 ta 6 ta gan phano ang khlai mano okay sabta belesi ang tek kaisa bai joton kem ni jora no ma khali o bi sama ko kan ke drummer butong bo seman tam jang ne guitarist bo seman tam jang bassist beba krasap ne bo seman ke one take bai jodi sam kaisa record khainu pai kha bete jora oni gonta kaisa kabang makan 10 ta gan record khaipe man bole chikon sa ko kaisa muni ko khai chung je fru nagaland record khaina thanga chini samung pai thanga oh 11 hours right 11 hours 11 hours se chung 8 ta samung pari rikha pura full a studio ni malik bo chung noita song kamu noita kaisa rock and roll ini kaisa rasamung sangapno involve khalia ta album afru se a studio ni je bugra bo phai chapai nor bo anu loss sikhai rikhable nor asu de samung ko bhai ke asu সময় kisa saw pare lang thanga ni plus bobo amu khaksang jakha cause sau bini studio jora ko duma ni agulo se ke bo live recording khaina phayo ti kha ni amne taw practice ko kari khan taw baksa age bro wong na kiso ko comfort guri firi aron phayo comfort zone jo tan phai pai kha turuk tamui ne ka rasam kaisa no mas kaisa forest sanam complete no changke obviously alka haste thangai ne rasam sanam ite sa kifil phai jang nai je sob dak ti masak sang khai ganga saka ta num basin lo sikhai ri khawle amti ta baki bini kokt amti no live recording khai kan ke ni jorabu bachiu rangbo kisano bayo amti ta te nang sak bo ni je tammani no nang te bo kereng na bagai nang chai tok nai kare ang kaisa kan no one take by pai na ni hini ang wan su kang ge ang busuk rengna na abu nang buji nai kare buji kare kabang no zorao tamung ang bo je fru ani nogo asu yang record khayo ani saichung ang record khayo ang tamo afru tamung ang no guitar bo tamo ang no bass bo tamo ang no keyboard bo tamo joton tam kha a je tamin sanai je human feel tongmani abu kering thango ngete card khaimano paste khaimano delete khaimano hine aram chen taman hine thaino jora lai ro buji kare amo hairo ang mani chin logi ang amo hengna musung yata nahar mung to koktun no in future kaisa kotor platform ang nokna musongo kaisa kotor stage nokna musongo ani sekang simino kaisa imang hai muchung mani belai no brong sepan musung nang teisa kabang brok to anse sekang no music o involve bongja ang bakatal ba teisa kutung khota te kabang musung ko nga kaisa father haste o thangi nei kotor stage o kaisa kabang crowd ni kazaro thangi nei khorang sari sini mongroi saksak ni mane sin borok ni chini borok ni kokborok no tlangai ang jer sa musik ang jer sa musab kha abono ara thangi ni brong na khanar na musung ati khino inke kaisa musung je history create khaina musung je taksuk jora tripura o amti rsa mung ke busanamia ko emna kap kari ko nong ni je genre to nuk je abu to ang to asik saimanya asik omo cheri bunai je ya but I think changno jazz and omoro chengna inke amti no in future jefro koktun ni borok komori thangman ya golo fano bui chini rsa mung bai sinimon chuno borom ruthon chuno respect khaithon
je o muk phone song bro o mani khai kalangka bro no sakang khaine bro no furung kalangka te al kubun borok rong katal generation rong de kaisa koktun no not only band but kaisa brand sound na musung de nuk na musung ta rang baya but kaisa respect gain khaina musung nani musung mani o abano crowd kaisa thangai nai chiri khogoi rasap nani o tong thok mung ni jam rasap phano mukti kalai mar sam nai sakni bikhung basai mar sam nai asap tong thoi waisha phano mar sam express khaina musung je im ang rang busu mangka no problem ang kisa pa mangka free no problem kok mangka aro bini paskang go brok ani rasa mono enjoy khaiga asake ani kok no bujilia bo kok borok bujilia kintan music no buji ka and appreciate khaiga obon har mongta in future kok to nanga jaga nuk na musu tabok jini takok kosik sai thang mahai no je mungsa sa khaiga ini sini jana musung mani ani bo amo haino phia ba tabuk ani charai ni simino kaisa imang hai ang bui hai rang ganang bongna musungya bui hai popular bongna musungya ang phia ba ang kaisa history snang na musungo bokti je o borok ba o boroni bising tei mungsa se sereng mung phaika mungsa se mane o hawa sok phaika change ka ni te chin oroni bo mungsa se tlangai phunuk mangkha amo hai ang khlaina musungo te ang ani je koktun ni je band members rong no ang trust khayo je chi borok je music no tui je sik research khai tongmani je sik tamui tongmani ang bon no trust khayo je ang borok bai baksa thangai mungsa se khlaima nai abo ani bukhawa belekeno kotor gaisa o band no tui ani tamin sanai wansuk mung tongo ti imang mu tongo amin nang musus no sana musung ang to in short na sajiwana ani musuk mang ke greatest of all time yes abang na musuk chin haste greatest of all time chini hasteo boy aba baire ong mang to teo ka ha okay okay abang tahan nahar mungke bele khan to ang suri nai te wish khai nai norm na je imang ro taktin ung thang khamba ya khamba gang tep sang chiwan kuisa taw ang sang nai ta koktun sang sung bele sres kama kok sale koktun band ti ang sang sung ke koktun band bai al ka band ung thang al ka music sa tong ron thang tam difference ta is san as audience sang koktun ni song no tang sang khan nai sana thang to kemno tamin sanai judge khameni ko gya phiaba ang chini speciality no nang sawana sure tabok chini amir takhok amir bo bini je samung compose khaima jagawo bini tone je select khaima jagawo kaisa precise mani tong abang binor nugu je te bo je samung khlaimani bo haino khlaya bo sima bo haino siya wansukma bo haino wansukya mungsa se khlaina hinino bo saw te chini tabok tami sane chini je sound design khaine ni sound engineer bini bo jemon ke sound design khayo bui hanyaban saimono phiaba ang bini hai sound design ang taksak jora ang khaya ko chini hawo even sin haste sin borom bising sound engineer khanya ro asap kari nya hima sound engineer gini i kri no tabok aste aste ya pri sewi tongo phiaba amani no saimon sugui khlainai ang nugia hota belai kom hinnai ke te tabok jemon ang ani kok no sajwana ang saksano kotor ke sama ko ya phiaba je ko kok sada ni ang is a bass player ang belai kono one sugui the right way wo je ang je perform khai tongman ang je tamui tongman abuna ang right way ti borok no feel khai na musung ke ang as a bass player bass ni samong borok no feel khai na racha mong no feel khai na ni jemon kaisa muya som nang na ni hai bass green ga racha mong song kare hai khapia ke som pa wi thang bo mui thogya ako ani samong tamo belai kheno ang soi soi ke ma khlai na ang buino samko gi ang buino kere ne phiaba ang jeno khlayo ang belai kheno perfection ang belai kheno muchung abo kaisa dami sanai ani speciality ke te chini drummer
chin drummer bo drummer simia bo multi instrumentalist যেমন bo keyboard bo tamano bass tamano lead tamano halo rasam simano rasam mano direct bo khaimano bo binora anga potential no nu amon bagai bin mo kaisa rang specially no je bo je no khayo ঠিক কেন খাইনা বাগে বব যে মানসাক চাইতো তাবক চিন তাহু কৌশিক বত চিন লগিও গরমানি আসক দেগিয়াকো ফিয়াবা আং মানসুক মায়া যে ব আসক শর্ট টাইম ni bisingo bo chini je genre wo asek dati bo blending manani hinai abon bagi ang binor a speciality non no am bagi ang tabuk o jorao ang je film je tabuk koktun kaisa right form sok paijak tejeng 어머너 떨랑이 bus 강어 탕이 많어. 아방 feel kai. Actually 포롱네 보러 감게 롱네 보러 보다더니 롱 감으로. 이게 스강고 니시미는 보너시네 뭐봐야 밴 가이성나 스강 기억나도 할로노 오시네요. 할로노 I think since 2020 2014 신신만에 이게 뭐봐 이게 I think 2016 ron 신신만 뭐봐 또 까달세. 붐 खाना가 but waisa pun ase buskang malai lagi okay ko khangka kiok no ang bona age bu sajak sekang bu ang bona personally onek mani being a musician as a musician bo ani mokolo belaino respected karan tak sarang ge bui bakha tuini tu ya to saimalia bona ang buin che karan ke no especially bass bo hai bass feel ritam nai ba bini baseline jaga ri amo hai ke te khorsa bu thing no ro kam no ro but bosu rama hai ke ang taksu joram na gya ko and am belain proud feel khai ja am bo band khai ja share khai to bo ani band ownership to no band member ke bini thani no ang expectation ro to ne am bo saman saimano kam ke no bona ang sakam bu sajak tini sao je nang no na shigi no ni ne upor kaisa trust to ne bino halno uporo trust tong bino uporo trust tong saksan uporo trust tong but specially bino or karon bo ano inspire khaima hayong ka bo khoroksa alka rizam kurang ni father hastini rizam kurang popular boron nogoi to surongo no but lo abuni yagolo bono bohai borong no bo chini hastini specially kyo bono nogoi surongo tak amir no nogoi bini compose khaima style khana kanke easy hai belain catch easy to hear namna bini खाना कांके एकदम easy simple है सनमन थांग कांके रसना थांग बुझी बुझे बुझक टफ simple सामु ना टफ है simple सामु टफ अब feel किसी से केरे कौन खाना तो yang थाना के आमा नहीं बॉस नमना नहीं रोंगो का बिन थानी आबो बांग सुरंगो हालो कैसा आनी ब्रदर है थुई बे याफानो खाबाय बोबो इंस्पायर खानो आनो बो जेमन बोसाका multi instrumentalist ne rongo bobo same bass rongo keys rongo guitar lead rongo bobo saxophone rongo shina rongo actually kabang borok saimi abat bo rap bu khana rongo belai kam rap khana rongo and I think buskango upcoming kaisa bini phai tong kaisa solo bini rap song ke boy one song na jazz rasabo country rasabo bo rap bu Engke chini koktono ang asuk ong thaya phano aba ang mawan soko ani je band member tongnai bakira ani brothers ani Kokborok bishal hindi bishal bu drum mano bass bu tam mano rzabi mano tobla mano compose khai mano guitar bu tam mano ke kaisa ani band ni je members tongmani bebaksi talented ma aga teu expectations kabang phaijam आर्थिक जगह नो फाइगा अमते आबागै नो मा तंग जे आलका बेन रक बाय चिनि बेन ओबनि बागै न किसा डिफरेंट ना तै किसा स्पेशल ना अमते फील जस्ट बिकॉज़ अब आनी बेन हनी मान सोंगमानि या बट आनी बेन मेंबर्स रक आस टैलेंटेड माले बुझि गन बेन फुल अफ पोटेंशियल से अमते हेगे बिरम थाने श्रमो मान तंग तरक श्रमि बतंग साइ तोइ तंग ब्रो फ्रोना चाइ तो देखनो kaisa special hai ma unique hai ma tongta alka band ko kam obviously wara ka ham Pillow Records ka ham nini tam kamu rong bro chai to itong bebak ka ham Jason ne bebak no chai to itong Pillow Records chai to itong wara chai to itong
जों बांतिखन साइड हुई नंग but if आं दिनै गुबुन बेनो फानो के फानो आं appreciate खायखो मुझे कोक्तुनो अमहाय artist अमहाय musician दं they are too good अदिखन आं ब्रौनो बरम रिखामो आमिर एड खादिया बा बर साबि kan hanya question follow question pinai tabuk ang sana musuh kan norong no individually phangteng as a band thang bo musician rong nong inspire khaige nok samno nahar ani kheto ang to Tripura jefro takho muje dong khabo Tripura ang jefro class 4 apro chini nogo khorksa dara bo rent dong khota ke bo rent dong apro bo class 10 board exam ko ranani ke chino ga rent dong bro bo boni trang thaja cassette dong okay ke cassette bo ke ang dara motamo ang to sai ni am cassette dong ke cassette mo bai tam khai gan khana ke boni ro walkman dong asha ya walkman no bo gan khana ke ang muje dong puilang first je english song khana mani abang ke linkin park ni okay for soli dong cái punk band ta có good chart lo linkin park am thế kan ke khana ka indian linkin park ni ka sakan ke khana mani pore oh gan rock amti butong resam rock amti butong haja okay ke once mana nan all the in khazak wan sum ni ngokor kata ini ongkor kata kan ke ang deli no ko dar ne logi je morning walk thang sing deli no phungo ge boano boni walkman diro hi khadi ke ango khanao khanate inspire ang thanga okay kan ke abon pore rap rock sunyani mane practice khanyani agi puru to mane lyrics rock sing nai niya ke ko a walkman no forward rewind see abon ya bolu banu lyrics bull rock suijak tem sun sija ka boto ga ke no practice খাইতে evolve bang khata gabon ya gulo onek bosor pore ko boy malakha ke kiyo gano rock and roll no introduce khaika ke kaisa kan ko kaisa sab mung tongu still heart band she's gone ni kaisa ko sab mung tong bang ke abo kharma pore ang debo mane inspire thangata resab mung akri botongu kan ke abuni ya gulo bana khnarama pore ang explore khana chengata bati genre tong bati resab mung tong kamti khate ko ear training basically ear training ang thanga ke amti ke khate no evolve bang khata kaisa no ke tabuk a experience no ang koktuno dai dong ka ko amti ta balik nata ang sa ani ke amti jon kiopono kaisa katal jonar ba katal artist khana rakha hai ke ba bindara walkman no amti kha ano khana nai to karai sana thangang ke but joton no na sora onke ni cd cassette amti ke rasamu khana nai bollywood ni gan rasamu ro but inspired rasamu ro khana inspire ong ja but andara dara roki da kotor bo kushu ni western music sino saja hota bo ke bo bini kaisa wo far tumani over tam bo especially nene bullet for my valentines ro tamo ke green day tam kabang green day ro kabang tam ko engke green day ni rasam ro kabang ko no catchy kamu selalu inspire bro abo khana thota ajo ra phan tabu khana thogo engke aban khunjo nam engke english bujiya hai bano बते हमर सामो आम तो एतो दिन निने देखाय तुजो को पहली बार हम तेरो सिरसा रसाम खानाय फेमन बा पाराबम सिंगमति बेबाक सेमति खानाव कताल मानी मु बरक ताम तंखा ना बो बेंगलोर ने फाइदर एक्चुअल आफ्रो के बिनो फरा हम तेरो सामो ताम के बोन खानाव के बिन लोगले खाना थजु या सका ओलो बुजियो कमति बति रसामो हम के बिन थानी इंस्पायर खा के तुजी नि जरा फोन तो करे के बिनी नो सैमसंग फोन तो मन कचाम अबान रखा के YouTube फाया फाफरो आपरो तमा MP3 स्काल रखनी तो ना रिवर्बनेशन रखने आमती नो रसामु आमती इंग्लिश रसामु नो एक्सप्लोर खाएगा के कबांग बैंड नो तो सिनिया फ्लो कबांग आर्टिस्ट नो सिनिया स्पेशली ग्रीन दी नो खाना होइनो सुरंग हाई फाई का सिनानी
Engke ani first racham 2018 no siang sanam. Because aro biboi rok bong tongkar nasamungo. Engke rasamungo ke bano asik shoton ma bukare duma bukare. Hamzang mo music lover to tongman no. Then 2018 no fainai kaisa rachamung shika ani first ever Kokborok song sarap shani. Asik kabang borok to abano saimia but at least dozen borok to sinyo rachamung no ke abon ani first song then abon pore shijak tongo still release khaija kamano engke mo songman bau bi tikano KOKTUN hai band kaisa form khaina mo songman ke bro malaika tak inspire bro no khai tongan sana thangke but first nene green day rong no linking part bo sama hai bro no khanoi inspire rong kha sinan chengkha to kisa ke tak bro no furung tong apato nungke nung si main bele tabok ani ke tam sanai ani je family belakena agini simina belakena church by involve unjak ani family kind of conservative haja ga ani family bo ani yong song dai nai borok bo jotona church o musasek leader ai pastor rok ai mang ke jin family o jotona kisamisa haino tamo ani yong song rok jotona tamo kisamisa phiaba o je church ni kise influence tongmani bagai den church o thango chamung khnao ga ai ke khate thuyo habja khan haino ma hinchinai nge aboni bagai chamung rok datino bukhawo tami thane nangyu ga ani mom to bo belekeno chamung hamjangnai borok markeno bo sabo de chini nogo 12 hours ni bisingo salo 8 hours no chin nogo chamung choli tongo man rasam okay phiaba chin nogo je chamung choli mani abo kaisa kono chini hani chamungya chini bharot hani bor chamungya jotono kaitano lobi rasam jotono church ni chamung worship song te phatani je tongmani rom jemon hill song don moyen ge borok hai artist rona khamang western to influence faikeno amon logi je indiani je agio je influence tongmani phataro thangke khnao ji noni chamung amoro khnao ke bukhawo mane o kaini ni sense no phaithanga ga ang to tabuk cherani sibeno angbo instrument tamu ga an nogo ani je ang phayung tongmani bobo instrument tamu belakeno kereng asai pun kereng phiaba botamia ga chini kereng ni bisingo kaisa competition haidong so bobo ano influence khayo ang bobo no influence khayo dan agini a time ro kunu computer gre kunu internet gre amuni bisingtei mane bo je knowledge tongmani abuno bo phunu gonga ang ba mun nugoi an bukha bisingo o bo asgreng tong amama rnai bile adike phayo nke ter torkha nge torei phatarni uko je tabu de secular music je mani amono khnaka ga aste hapka bukhaw je band nongni kokro hai ke khayo phiaba o band ni first influence nge tisa ani childhood thangu abo ke ang je pru class I think KG2 rogong na ang KG2 rogo tongpro kaisa youth conference mo so o youth conference ang thangai aro kaisa band phayo Nagaland ni band okay so borok ni to chin bai onek different onek alada drums tongo bass tongo keys tongo joton tongo choir tongo borok ni a performance nugui ani bukhawa asake nangai kha bahari tanglai tongo joton chir kholai rasap lai jak asake enjoy khale jak an lai buta machim drum tamro nugya ko bass tamro musaban nugya ko a time ni simina an bukhawa u ang wati manu ni hapka kacha first jon lay tamin chanai influence kotoran bokhoro nangai chamo ke aro nije bass player okay bo pura enjoy khai tami tong pura enjoy khai jak mani bilkul tension kri hai gan bokhoro nang ke almost ang na nangai okay aro isme aste o bass player rong no mang ang focus jak ting thaka jemon teruk khai Victor Wooten teo bass player kono Nathan East Nga atikino
base ang bekau mana belai kena role play kita kotor nggak awan ni ulo base player ni mengang pokoi tangga bo chorus artist tong John player ni John Mayer sorry John Mayer ni logi tam nai belai kena an live role play kita bini bass lines bini bass playing belai kena unique so an live belai kena kotor Opino Paladino bini okay to Italian lo Italian sampai ke mana tuh sampai kan teh two three question sung siwan kasih sanai tabu norok ni wan sung mung nahar mung tang mana sini Tiprasa ni kok resap mung nong ni band nok je pro represent kai tang ma nok to Kokborok resap kan nong ni wan sung mung bahai norok sini Kokborok resap mung no boleh tlang nam sung nong ni band itu teh tamle sini Kokborok resap mung deserve kai bahai actually ani chini band ni through song tamo one song to ni abano nore I think joto ni no kaisa individual kaisa one song tong na I think not one song ani ke one song ni se besi complain ang lasiu tabuk sana thangkang ke lasima hai fatar ni state by compare khaina thangkang ke tabuk bui fatar haste thangai nai kotor stage kotor artist rock jemon ni asam ni nai di papon asam no belai sakana ngana gitu cikon fas sen compare kai pas paya abo ni reason tam waisa pon wan suri nai khaba nke tabuk kong nok saka north east nori alka jaga ni boro rok phai saka north east ni je state ma atta state ma ni nor ni joto state ni kaisa artist phai de je sinija borom kana barjamu ramai ro noro stage phai di ramai kalang di bijoto no phai paine Arunachal Hindi Sikkim Hindi phai paine brok ni gan ekdam faru kalang thang nai rasamu ekdam fadri kalang nai sungtam rasab nai chinar kus kore ang lesin legacy to kaham sajabo es dibar mo do kame yes in that present condition dekam hamya no tab light thang borno to nai singlap kore bono ang wan sui tam khaisa nai no complain mang khai tong ni kam khai tam ong na sa hai ni ba no kam khai de kintu ungko song babon khai tong boisao nong tang complain khai no kam khai phunu di ang kam khai tong phunu wi mai asuk se nai nei borok se nai ya platform mo maya na platform kari no aron production house ro kari ule sa thang joto biam bi aji tong ba haban tawana ta platform to kuno ungko mana shortage ke ta YouTube tong ungko tong actually YouTube se main tabo YouTube kuriga bole ses but abusur Tripura ni simin si problem hong nai fadaras ni problem hola bro gi khaino sustong tong nai kok ke ta ni seven sisters ni hinja ko ching north east alka state by nong saksang no compare khai waisa sung nai de nai kha joto jaga si manin sum ke jot artist ni bagi de joto okay bini ani joto band hindi ba solo artist ma tong kha joto no ma heno mansui nai ano nai no complain khayo nong tang kam khaya saman se kamang kam khai ang khain tong nong ka tang khaya ba nong khai de nong ba wala na ni ang kok sai tong ya kathana ba ka kok sai tong no musician bele ang ha ken wan song na ba kaise ba khaw hor ton na ba jit ton na ba gin ka de hai de ba khoroksa borom mano sini Tripura borom man nai sab SD borom na riban pai kha bro Kokborok resam kalang liya bela nong si Kokborok resam nai nin Kokborok resam tongo no folk ang saya no western culture no follow khaini kusuk kadin saya abo chini si jani ja choice tong nong folk resam di folk kinta a level a quality ni kaise toni de a level ni quality je phatani borok ba appreciate khai manade tam Meghalaya ni nong check khaine de YouTube fan thangai social media thangai nai Meghalaya ni Hindi Nagaland ni Hindi borok ni folk resam nai folk band tong borok appreciation borok phatar haste thangai tour khayo chungka tang khaimya tong ne kin ni wan sung so jaga da phanu nong comfort zone nong khre abo na sul ko ke sudo ni jano bo improve khaya khai di nong sinimong mangkhang ka an de labong nei ba nong sinimong mangkhang ke ni labong nei plus nong je state tong o state ni
pura nong omong thang ambassador hai nong thanga bole je I ang ani manui na represent khai to tui wang sumung tondi je nijini bagai comfort zone asugui nai kislang berai nai simin tongna niya but nijini saksang ta rungsa diga saksang no actually saksang no rungza khangke abon phumna sinai de rungza ke simin asugui tongkhong ya bole nong rungman no to phumma nang mai bole hai de ba ga tui no ani wan sumung je ani ben nong complain to matoni nai obviously being a musician ang khai tongo ang appreciation mania nong appreciation man tongo khaibo tong taisa kabang khainan rai hedi ni chung babon chini koktun ni ani wan sung mom tui no je ang appreciation man maya ton ang khai thangnai salsa thangai nai mannai no mannai and kokborok jamu kokborok music no a level atlang thanai je oroni audience siminya hatar audience wo abana appreciate khaini sini mong mannai je not only Arunachal, not only Nagaland, not only Meghalaya, but Tripura ni borok kareng no. Borong ni kaisa signature tong, borong ni kaisa amti manai tong. Abu koktun ni phajing te ani kaisa wan sumo. Last jo ton thani na expectations to ni. To musicians jo par. So expectations abu kam complain wong khata. Balik ka wan sumo guys. Ek kanya da. Nangkanda. Pura sir. 이제 사람 수만 sir. Tabu last thangte thangte as nong nang koi nei nong sujok to nai noro kok kesan na ke kesan mon tabu ani nai tong nai plus nong ni feel jara tong nai ro go overall jara music lover nong nor kong ni bai kok kisa kesan Kok kesar na inke joto no nai tong nai rong no ma no katar manish rung na nai di and nicely mong kisa kong khai di hamzak lai di wale mong kisa misa tong nai no misunderstanding tong nai no ibu tong nai no borok mai sung jama ba and musicians rong no ma no kisa ma buji lai nai understanding ma toni nai since song joto kaisa department ni no nong juda color ni column be shio an juda color ni column be shio but finally song khorong ni shio so kaisa understanding toni de so no nicely love kare nong nang ke complain khani so no ang no complain khani ate ke no katha lai ma tong nai joto no team kaisa hai wan song ni since song joto musician काम kurung tong di music sanam di काम sa di काम tong di asong nani to ani side di nong tong sanam ang kato sen esa koktun sajiwana bes kang ni salo besen kabang man nong bagai tiwo resap diklane abang norok khanadi enjoy khadi share bo khadi te podcast no bono share ah yep Chikon sa kok kesan mong jin borok belai kino talented ang kabang nai jin borok no talent kiri se nugia joto no kabang ma samurung pia ba kabang mo jorao chenta hon imang nukmani wrong imang nugai trend rong no follow khajak tingi kabang mo jorao ang ani je samung mane khai KOTHOK a samung ang ya pri khajak ting lamo koroi tak suppose ang khoroksa musician ang tau mujungka ang cricketer nai ba football thngai ang mangla kubi inga am hina ang chin borno sana mujung chin borno jono talented jotono kereng pia ba trend rock wo bisi lam koroi yang tangthung ang je samung no saimane I omo samung bai ang buskang thangmon omang rungbo amno khlai amno ang sana mujung genuine nong nang nai ta yes genuine bele kha to kan ke ang nong na hai nei ham bai ya ham nong sung bai no no nor nong zora kari ni sung ko na nor zora kari wi tini phai ma jamoni bale gam nor kok soyan bale khak sang kha top tong tok ka nge kom ma ni sur ka chini bo chongbo kok zarna musong bai phaimani Kama kok bukan kok kama si abo baksa ko amte satu ge bang thang iphone jesuk sana musong mani saka bakha ro kisa heleng kha hai no bole ke sono shape roma ba no no ham bai da nong hai nei ham bai gang nong last nong best wishes tong nai nong kok to nang ang ban bai ke special place to an bukhawa nor kisa buin se ala no kan no ham bai kan nong thani expectation banar ne ke asa kok soi na sang bathak lasio da ham bai ham bai hambai nongno paifle hambai noro paithak jora sine episodes bai kereng tongmani bagai hangkang nongno koinai norok abai keno choya khai ani channel bai kerengi tongdi plus nongni support thai hamjangma
ani channel non no gri tong di engkang thangte nong na hanyang kok kachar finai ang phaini hati borogobo abo haikeno ketal ang guest wi phaini nong bagai sang kok kaham salainai sajagya kokrok takhan cherjagya kokrok abo hai topic no sang tuwi kok salainai engkang thangte kok no sanai let's listen learn and grow together hambai